Maya payabak po, siglaw tamo po. Oratio imperada laban king COVID-19. O mapamakалulu, ampong mapagmalasakit ay pami, aminan mila rin kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keko, ban manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami keko kaniting masipit na pamangailangan mi, adwan mi kekang kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami, at may kakamate na karing dakala tao. Adwan mingeni kaya kayong balikdan mo kaming mitmong lugod, at yat may kaya kaming makawulo mong gamat. Hing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin ming at tabayanan mo laring taong mitutukan maninton panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mo laring sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula pabren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayak na lasanang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang hanggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap ding sabla, at ban makasaop kami karetang mangailangan at pakakalulu, manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabiyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayrana kami king pamagbayong lub at kabanalan, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, mo sana pisauling aklis mi keka, king kagulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanuwanan na Virhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Virgen de Lourdes ng Kabetikan. Lukluk tamo po. Yabe talaking kiratang panalangin kaniting misa, din kapasalamatan ay ampang di Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Remio Mercado and family, Roger Arceo and family, Marwan and family, Chito Carewon and family, Jesus and Carmelita Duque and family, Renato and Rosalie Lapak and family, Rodelio and Rosemary Rasay and family, Jesus Jr. and Ninifa Duque and family, Shirley Duque and family, Cheryl and Abby Angeline Apostol, Mr. and Mrs. Zenaida Uno Duncan, Leon Duncan, Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family, Amado C. Samia and family, Mr. and Mrs. J. and Glo Pitok, Mrs. Fe Escarewon, Mr. and Mrs. Manuel Miklat and family. Manalangin tamo mo naman para king malagwang kapaldanan dari Winston A. Chan, Dr. Agnes Salvador, Esusa Dizon, Baby Pantig, Danilo Makapinlak, Zaina Lorraine Hope Matitu, Mary Blaze Sampang, Jen Batak, Blanca Lopez. Makanyan mo naman, iyabe talaking panalangin tamo ding special intention dari Janet Terrado, Arnel Terrado, Arginel Terrado, Ino Soriano, Ricky Puno Duncan, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, Abelardo and Lourdes Silo, Jonathan Luis Pineda, Rudolph Joan Lopena and family, Palyasigi and Sagum family,
Juanito Palyasigi, Jose Joel Palyasigi, Emilia Lopez. Yabetala na ang puding in donors para king bulaning October, Rodolfo Deyang Jr., Ginto family, Felicitas Bagang and family. Para ka rin kapatid tamong mayango na biye, manalangin tamo para kingalang hanggang kapaynawan dari Maria Luz Ginto, Javier Pineda, Gabriel Enfe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arcejo, Christopher Careon, Erlindo Juan, Patria Antoinette Beltran, Dominador Macapagal, Nelia Di Macapagal, Dr. Manuel Esguera, Emiliano Macapagal, Elena Puno, Emilardo Yalung, Macaria Dairit, Felix Dairit, Milagro Dairit, Ruben Dairit, Eduardo Dairit, Herminia Dairit Delute, Jesus Corazon Palyasigi, Teopilo and Pasencia Palyasigi, at ding sablang kaladwak in purgatorio. King lagyo ning ipam po ning anak ang po ning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo ing lugod ning Dios
ating pamakyagom ng Espiritu Santo manatili kay kayungan. at kaya kaante mo rin. Sisiyantala rin kay katang kasalanan, batang maging karapat dapat miyampang karing banal a misteryo. Iyagastang miyag na nagnan, ing kapanisyan, Aminan ko, King Diyos, sa mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing mikasala kong bina, King pamiisip, pamangamano, ampong pamanyapat King Marok, at King pamagtamad kong gawa, King Mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinitay panigapu ko, kang nuwa na Mariang Kapilan Mang Virhen, karing sablang anghel ang pong banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sa naking biye alanganga. Amen. Manalangin tamo, oy pamingat tsubanwa, mitmong sikanan, dapat mamuneng lub antabayanan, ning gamat mong malugod at maganaka, ing balang penandit ning aldomi. Umeka arapan mi kekabaning pamaglakbe mi king biye, makaunang pakibalwan, ing pamangailangan mi at ipaintulot ing misakab kami. Itubod me ing kekang espiritu, ban pisan meto nga na kami king kasalpantayanan, ban king pamakira kemi king kekang kasuyuan, makapagsaya kami arapan mo.
iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't, king kadwarang libro ding ari. Inaaman dinulungyo king ilog, at miglungad yang pitungokdo king Hordan, antimoing penabilin na kayang Eliseo. At misubling biba pasibayo yung kayang laman, melinis antimoing laman ning metong abingot. King pa magbalik na kang Eliseo, kambering sablang mamantabe kayo. Melaw siya kilubale, at king arapan ng Eliseo nga nang migsalita. Ngeni ko akilala, king alang aliwang Diyos, king mabilugayato, nunemo ing Diyos ning Israel. Ngeni tanggap ko sanang metong regalo kening kekong talasuyo. Dapot, Eliseo nga nang mekibat. Nung makanano yang mabye ing ginong kakong susuywan, makanyan kong tanggap enanuman. Inaaman pamilitanin tanggap, dapot tinanggiya Eliseo. Inaaman nga nang sinabi kaniti, antinaning eko bisa, paintulot yukening kekong talasuyo, ing mipagkaluban niyang gabon, ay agyurang idalo ring adwang asno, uling ing kekong talasuyo, kapilan man, ene malyaring mangpang, ayin adorolokan, o kaya, nanumang sakripisyong king aliwang Diyos, nunemo king Gino. Ing amano ning Gino, Salamat, King Diyos. dalita na niyang bayong dalit, ing Gino, ulining makapagmulala ng depatan, king sarili ng kayupayan at kabanalan, ing tagumpe kayang kimtan. Pisyag ning Gino, ing kayang tagumpe, ing kayang pamagligtas karing bansa, pepakilala ng tune, ing pangako na king balen ning Israel, nakelingwan, karela mipnuyang lugod ampong kabanalan. Ing tagumpe ning Diyos, ikit daring sablang tao ning yato. Dalit kaking Gino, uling masaya ka o meto yato. Purian me kambening dalit, at kulisak ning tula.
Pamamasang iba't king gadwa ng sulat San Pablo kang Timoteo. Galakan mi Yesu Kristo, asinubling mebye, at menibat king lahi ng Haring David. Ya ing maya pabalitang panaral ko. Magkakasakit ko at makatanikala anting kriminal, uling panaral ke ing mayap abalita. Dapot, ing amano ning Diyos e malyaring itanikala. Pibabatan ko ing sablang bage, alang-alang karing pinili ning Diyos. Bankam tanda naman ing kaligtasan, amalibat kang Kristo Jesus. At ing ligayang alang kapupusan. Tutuyay ting kasebyan. Nung mete tamong kayabe na, meta mong namang kayabe na. Nung manatili tamong mibabata, makipagari tamo namang kayabe na. Nung isakwil tayo, isakwil na katamo mo naman. Nung eta mo tunay tapat, manatili ang tapat, uling naasakwil ing sarili na. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Pasalamatan niyo yung sablang mga palyari, uling itiyeng burining Diyos, king pangayabeyo, kang Kristo Jesus. Ingino manatili ake kayo, At kaya kante mo rin. pamamasa king maya pabalita, agpang kang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. King pamaglakben ng Jesus papunta king Jerusalem, dinalan niya king angganan ning Samaria at ning Galilea. Inyang dinatang niya king meto nga baryo, sa lubungan de ringapulong leproswan, tinuknang lang makarayong bagya, at kinulait la kayo. Jesus, Ginoo, malunos ka kay kami. Inyang ikit nung Jesus, sinabi na karela, lumakad kayo at pakit ko karing saserdote. Kabangdalan, kinayap la. Inya nga pansinga ning metong karela ing kinayap yo, migbalik yang kukulisak kapurian king Dios. Migsakabyo arapan ng Jesus at pepasalamat yo kayo. Ing taong iti, metong yang Samaritano. Elawari apulo ring kinayap nga ng kinutang Jesus, nula ka rin ding siyam. Alawa ring migbalik, amin niya kapurian king Dios, subali mo kaniting dayuhan. At nga ng Jesus kayo, talakad ka at makuna ka. Kinayap ka, ulining kasalpantayanan mo. Iting mayap ng balita ni kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo.
Atin pong metong dalubhasang doktor, sikat ne lagyu, king gelingana, king pamanopera, makwalta ne, establi ne, at medyo matwane. Pero banwa-banwa, at duwang aldo, king pabanwa, susulod ne itang luma ng jacket. Itang jacket, no? Ingwanan atakde, tagpi-tagpi ne. Luma ne. Pero adwang aldo, king pabanwo, pati nga po neng susulod. Minsan sinulod ne at ikit ne ning kaluguran, no? Ot makanyin yung jacket mo nga, no? Ot katsura na. Luma ne. Ot may papalitan. At kininwento ne ning doktor ining jacket, no? Minsan na bengi, kapitangan na bengi, ating masikan akakatok king pasbul, no? Metong yang anak malati. Papasaw piya. Ulinging kapatad ng lalaki, seryoso ya ing sakit, no? Miniblas yung doktor, king waning bag na, tekyani ning anak malati, king baleda. Itang baleda, simpliyang metong akwarto, dahil pengari, no? Yung kapatad ng lalaki, ang papayitang babaeng may nyawad sao, king doktor. Lawen-lawen nening doktoring baleda, at sibukan ng inulo, ining lalaking masakit, pero uling binane talagang masakit at manluwat yang melingap ng doktor. Kaya muring mismo nga ito, ikit na ng doktor, ing ditak-ditak yang nila ko inawa. Ang yang nana ng gawan ng doktor, ene aligtas, ining anak amalati, alalaki. At sinabi na kareng pengarin na, ala na ko pong akarapat para keng kekong anak. At uling kapitangan bengi kanita at mag-snow at marimbla, ikit na ninintatang ing marimlaying doktor. Anya likas na ing kayang jacket, binyene king binyene king doktor. Kitang pinandita ito, ayalak na ning doktor, alalang pamayad kayo, at oita mo ing paralan para makapagpasalamat lang keng gewa na ning doktor. Dininan deng jacket. Ita mismong jacket na ning tatang. Anyapin susulod ning doktor, banwa-banwa. Itang death anniversary na nining anak. Bani pag-anaka kayo, ing ating simpleng pamilyang pepasalamat kayo, keng ditak asawop abinyena. Bani pag-anaka, keng iyo, atin yang misyon anting doktor. Itang kadwang aldo susulod ne, itang anibersaryo na ning tinggap ne ing kayang diploma anting doktor. Sulod neng patingapon, itang jacket na nga itaban kanita paganaka, ing tinggap ne ing bokasyon ning doktor para marulo. Itang paralan ng pamipasalamat king kayang profesyon. Ing ebanghelyong binasa tamong ngeni, maglakad yung ginutamong Kristo. Pagitan na ning boundary na ning Samaria, ang pong Galilea. Iya pwedeng dumalan Samaria, uling deng Hudyo, edo burireng Samaritano. At deng Samaritano, edo burireng Hudyo. Para kareng Hudyo, foreigner la, dayuan la, deng Samaritano. O neng ating apulong leproswan,
kabang lalakad yung Ginoo, kilait de. Jesus, Ginoo, malunos ka kay kami. At inutos nung mako, muntaking saserdote, buri ng sabyan, inulo na nala. Kabang maglakad lo, penamdamandang meyulo la. Metong yamo, ing ayalak ng meyulo ya, at migbalik ya. Ban pasalamat. Metong yang dayuan, dening siyam hujulo, pero ing mumunadang gewa, itang obligasyon dang pakit kareng pari, king ila meyulo la, at uling meyulo la, pwede nong makyabe keng komunidad. Pero ining Samaritano, linele na pamuitang obligasyon na ito, apakit kareng pari, migbalik ya, ban pasalamat. Adwala rening akto sasabyanan ning Ebanghelyo. Gestures. Ing metong dapat yang kasalpantayanan. Ing kadua, dapat yang kapasalamatan. Ing dapat kasalpantayanan, Jesus, Ginoo, malunos ka kay kami. Balu de lagyu, balu de titulo, Ginoo, balu de agawa. Malunos ka kay kami. Pwede na pong sabihan, ing lunos mo, ipakit mo sana kay kami, king mayulo kami. Buri na po sabihan nito, ibalik mo keng pasibayo, malwat na keng makalele, keng lipunan. Gustong mayulo yo, ing masakit kasi po ing masakit kanito, kilala yung makasalanan. Itang kayang sakit, bunga nening kasalanan. Pauli na nito, at tsula kayang laylayan. Ila pwedeng makayalubilo. Anya, metong yung kondisyon ing mayulula, ustong mayulula, meging buulang pasibayo, at miyagom lang pasibayo keng komunidad. So itang expression na po kasalpantayanan, Jesus, Ginoo, malunos ka kay kami. Uluan mo kami. Ginoo, Jesus, ibalik mo kaming pasibayo kay komunidad. Metong yang pamipasyag ning kapanwalan ito. Kasalpantayanan, king ing Ginoong Jesucristo, makapanuloy ay balik na katamo king komunidad. Ing kadwa, ing gesture of gratitude, ing dapat kapasalamatan. Lawen tayo dynamics po, ing pamipasalamat, agim panano, nining metong Samaritanong leproswan adayuan. Nga na ng Ebanghelyo, kabud ayalak na ing kinayap yo. Nanggewa no? Kinulisak yang kapurian king Diyos. Migbalik ya. Katlo, sinakabiya harapan ng Jesus. Kapat, dakal asalamat. Apat lang akto ning pamipasalamat. Ning pamipasalamat. Simpleng pangasabi at inyang tinggap ining leprosuan. At ikit na ing tinggap na. Gustong tinanggap tamo, grasya, masaya tamo, masayaya, kinulisak yang kapurian king Diyos. At pasalamat yang makasakab harapan ng ginutamong Jesucristo. Makanya yung dynamics na ning pamipasalamat,
apat ya elemento. Mumuno, balo kung ating kong limitasyon, balo kung ating kong kailangan. Itamungan at intamungan kailangan. Dening lepros one, mangailangan ng pamanulo. Kakadwa, itang kailangan ko, may pagkalubyo. Atin kong tinggap. Grasya yun. Kakatlo, itang tinggap ko, kikilalanan kong ating minye. Kanako. Ingapong Ginoo. Gustong milyari ito, ipasyag ke. Itang kanakong kapasalamatan, king amano, king dapat, king kanto, king regalo, miyaya liwang paralan, pwede kayong ipasyag. Itang kapasalamatan ko, kitang grasyang tinggap ko, at ing kapasalamatan, babiyeke kitang minye kanakong apong Ginoo. Ing Eucharistia, ing buri ng sabihan, salamat. Ing pamitipon tamo, metong iyang selebrasyon, ning kapasalamatan. Pasalamat tamo, uling didina nakatamong grasya, itamongan. Sigurado ko po kanito, itamongan didina nakatamong grasya ng apong Ginoo. Uling mangis nawa tamo pangan mabiye tamo pangan. Itay maragul a grasyang babyening Diyos kay katamo, aldo-aldo. Ing biye tamo, at ing biye amela lang king wangis na ning Diyos. Kaya po sana kakalingwan itang grasyang ito. Itamongan, mabiye tamo, anting larawan no, ning apong Ginoo. Kakadwa, pasalamat tamo, abe, uli na ning tinipo na katamo ning Diyos, king Eucharistia. Balo yaping buri ng sabihan ning Santa Iglesia, ning church, ning kapulungan, assembly, gathering, community. Pasalamat tamong abe tamo. Uling ing kasalpantayanan niya, kayabe ang palagi ing komunidad. Kakatlo, kining pamitipon tamo, pasalamat tamo king Dios, binyene kay katnamo, ing ginutang Yesu Kristo, para kayong kaligtasan tamo, ating banalay Espiritu, ban antabayan na nakatamot abayan aldo, mga ragul lang grasya, reni. Anyapin panalangin tao po kaniting misa. Akilala tala sana retang grasya. Akilala tala sana sa ayalak tala sana. Akit tala sana. Detang mga ngalating bage, anong nuka rin ingapong Ginoo, kitmua na katamo, kaya katamong pamangailangan. Kabudaga na katala reto, pasalamat tamo po. Ating mga dita mo, mikapuso tamo sanang palaging pasalamat. O mika mapasalamat tamong puso. Let us pray that we may always have a grateful heart. Epo, a grateful heart, a thankful heart. At siyempre, pasalamat tamo. Makatiman tamo bagya. May nakit na kung pasalamat as deng kabuisitan. Kali. Kita sanang kakatamong pamangilala keng tinggap tamo at pamipasalamat muli yaketang kapurian king Diyos. Pamangilala king Diyos. Dakal pong salamat. Talagad kayo at ipasyag tayong kakatamong kasalpantayanan.
Itamongan, Sasalpantaya ko king Diyos, ipanglubos mayupaya, linalang king banwa ang poniato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagli king upaya ning banal na Espiritu, mibait kang nuwa na Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlungwaldo, sinubliyang mebie. Pepayta siya banwa, makaluklok wananing Diyos, ipanglubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka ring mabie ampon menga mate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king banal na kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang miyering mete, at king bielang angga. Amen. manalangin taking ipatang at subanwo, amalambat ng linugod kay katamu, bayo tayo pamalyaring luguran, at mitimawa kay katamu, kapamilatan ng Yesu Kristo. Nga tamang manalangin, Ginoo, papanatilyan mo ke king lugod mo. Ulitan tayo. Ginoo, papanatilyan mo ke king lugod mo. Para king balayaning Diyos, in Santa Iglesia, ban ing malugod tang Diyos, panuanan ne para king sablang binye nakikatamu. Ing lugod ning Diyos, ing biyening Diyos, ing pamanantaben at sikanan ning Espiritu, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, papanatilyan mo ke king lugod mo. Para ka rin kay katampe ngari, at ding anggang meging mayap kay katamu. Banngib pang at subanwa, panuanan nongan at papanatilyan king lugod na, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, papanatilyan mo ke king lugod mo. Para ka rin kay katang kabalen at ing kay katang bansa, baning Diyos gawa na katamong mitmong kapasalamatan karing minuna na kay katamu, para king pibandyan ning kultura, ama na takarela, at king kasalpantayanan ape payabot da kay katamu, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, papanatilyan mo ke king lugod mo. Para ka ring kalulu o daralan kasakitan, king karelang katawan, baning maglingap at Diyos panuanan nongan, ban king kapasalamatan king kay katang tinggap, ipagdalata king lugod, katimawan at kapayapan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, papanatilyan mo ke king lugod mo. Para kaniting komunidad Kristiyana, baningib pang at subanwa panuanan nakatangan, banabalo ta kaya ing kabilugan ng kapayapan, alub at kapasalamatan, at ipayabot na kaya katamu karing kaya katanganak at karing kaparang tao, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, papanatilyan mo ke king lugod mo. O mayap alub at malugod a Diyos, ang tinanggap keng alang bayad keko. Alang bayad kami naman sanang mamye at mirake, banditak mo man makapakiwangis kekeka at kingwangis ning kekang anak. Yesu Kristo ang ginumi, manggaman king alangangga. Amen. At pagkalinga
Bakit na lang Tanggapan sana ning Ginoo iting daon ka ring gamat mo. King kapuri ang po ni kaligaya ning lagyuna. King kasaplalata mo at ning mabilog ng banal na kapulungan. Hello, Mike. Hoy, paning miglalang, tanggapan mo ing panalangin at ayin ay ayampang mi, king kasalpantayanan at lugod. Manano na sanang iting Eukaristiya, iatad na kami king kekang ligaya. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili ke kayo, At kaya ka ang timurin. yat nayo ring pusoyo, Makailanalag yung Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo Dios tamo. Iti karapat dapat ng pon matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin oy pa, Dios kingalangang at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Kapamilataning kayang pangabayit, mi bayit keng pasibayo, king kayang pamaylasa, mi kabus ke king kasalanan. Kapamilataning pamanyubli ng mebye, mi bangon kami king biye alanganga. King pamagbalik na king kekang ligaya, lungob kami king kayarian o banwa. Udinita makiyagom kami karing anghel at santo, kabang daralit da, ingalang tuknang dang pamamya kapurian keka at ngaming kakanta. Nekapin banal o ipa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat sa keko, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Kanya naman kay ba't ni ngapunan, kinuha na yung kalis, pasibayo yung pepasalat.
Pinyening kalis karing kayong disipulo sa nga katapanyiti, ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, yung daya ning bayo at alanganggang tipan, ami ibubo para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Tayong misteryo ng kasalpantayanan, kinihamin ng kagalapan ni Oy pa, ikamatayan at pamanyagin ng Merien na nakong, naraon iya kaya iting tinapay ng biye at ikalis ng kaligtasan. Layo rin nasa labatan pero, ing pepanyarian pamimapangpangtang katara kamo, bago sumuyo pero. Mapagkumbabaming pagamam, ing ikaming isang sulusulo, ikatawa at kaya Kristo, tipuna na kami ng pinmeto ng Espiritu Santo. Ganakan me o ipa ing Santa Iglesia kung makalagan ng metroyato, manigan at pinulugod, kampen ng Francisco at kami Pao, at Florentino at kami Obispo, at sa Ulang Pari. Ganakan mo na ang ating kapatid ng Pepainawan at manenayang sublinghi, at sa Ulang Mayang Mabie, tanggapan mo sana ating maligayang anak.
Ikabos mo kami, O ginuking sablang marok, manugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi, banting kasawapanin kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos, king kasalanan, at miligtas king sablang kadigaligan. Tamang mananaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, nating kayo pa yan, ang puning ligaya, mangga king alanganga. O ginuming Yesu Kristo, at sinabi ka rin kayo ng apostoles, king kapayapan lalakwan ko kay kayo, king kapayapan ko babiya ko kay kayo. Demo sa babalik dan kay kaming kasalanan, nunilawan mo yung kasalpantayanan kay kayo Iglesia, at mamayapan mo yung konbilugan at pangting kaburian. Ika mabibiya at magari, manggaman king alanganga. Amen. King kapayapanin ginamantabi sa kapilan naman kay kayo. At kaya kante mo rin. Ipagit tamo gining ikakamit at tamo king kapayapan. Iho'y kordero ng Diyos niya yung minalakot ng kasalanan ng yato, mapalad na rin mayayawos para makisulo tingaguna na rin. O Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas miya nga mana mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual na pamakinabang. Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan ng sakramento, kaluguran da ka, may king sablang bagi, at pag nasang ko yung tanggapan da ka, dapat pauli na ning penandit, era ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo mawari, at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka, mo pa intulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
Manalangin kamo. O lubos may upayang ipa, ing katawan at daya ng kekang anak, pagkalubana kesa ng dake king kayang diye, uling ginuyo, manggaman king alanganggo, Amen. tulo kayo pong malangbat. Kaya pumayari report last Sunday, first Sunday, yang hindi po yung announcement ng papang report. So, nakalaray report po hindi. Yung mumula, nakalasalamat kareng tinggap agrasyo, imilabasan na kabulan, pati kay timpama, ang power, ang gamit, gule, ulam, lata, kandila, tuyo. Ang yaman na rin yung tuyo. Sampalan pa pang vegetables. Papapungos, chip. At rosaryo, pamietam. Oras na pala rin tuyo. Mag-distribute kami kung 100 envelopes para king Virgen de los Remedios donasyon o rin ipura yung memye. Deng buryong akit deng lagyo chula makapaskin laki karing kailatamong screen keng gulot o rin peso donations in total the 12,110. Siblita la rin mapilan envelope emidi ng laman. Then dollar donation kerakilan iba't laking Guam. Pamilya lang Pilipino mapuntaw Bacolod. In total do $366. Stephanie Beta lang siya 56 for $1 equals 20,496 plus detang pesos at 12,110. In total, Namibia in Chancery, 32,606. In kakatamong September, income and expenses, then intentions tamo, mamalagalang 32,000, then mass collections, 48,000 plus, then donations, 46,000 plus. Total 127,397.95 at 0.25. Iba't na po kaya kayo rin. So, salamat. Panakuan nyo naman sa sarili yun. Lalakad niya po yung shrine tamo, uli na nang sawot yun. At uli na nang tamakyabe yun, parang kaya tamong celebration. Den gastos, margul lang di rin yung sweldo, yung elektrisidad tamo, ang popang den miscellaneous, den lati-lating gamit kailangan sa luban, ay dapat pagpaliban. So in total expenses, 114,668.99. Then balance, excess of receipts over disbursements, 12,729.06. Ma-divide into two, 50% keng rector's share, 50% keng shrine fund. So in shrine fund, idagdagi itang last month, August, a balance ng 312 minus the expenses. Ita pong pump, digdag tamo bandaketo. Kinuha tayo keng pondo ta, 8,000 nyo,
7,000 niya itang pump plus 1,000 niya itang floater, itang sensor, ban kanita automatic yung mamandar, gustong reach niya itang level na ning danon. So yung katamong balansi, 309,301.83. Di nan tayo pa kung control panel itang sampit kita ban kanito, may painawa na rin ang pumps. Nepo. So kumatamo kayong pondo na ning strain para sa luwa niya itang control panel. Balang Wednesday po, alas 7 na ning bengi, kay ba't na ning misa, at yung tamang mga ding rosaryo. Live stream niya po kay Kapampangan. At balang Sabado, alas 8, at yung tamo mo namang mga ding rosaryo, king bula na ning October, English naman itang Saturday. So atin pong lamesa carry, atin yung glass box, papang ballpen, at papang notebook. Sulat yung lamo po rin kayong papangadi at basan mila bahay yung magrosaryo. Yan po. So sulat ko kitang itong notebook piratan ni, tsaka palud kitang box. Mas kinano kong buri yung kapanalangin. Eko pumangabit pera. Kita. Yan po. So, rosary prayer intentions. Every Wednesday, ang papang Saturday. At nung buriyeng alben, kitang live, kaya pong Facebook, abasala ka rin kitang intentions you. Po. Para November, o ining schedule tamo. 1 and 2, 6:30 na rin kay katamong misa ng abak. Ang November 3, 4, and 5, 3 Domingawin kamo para karimiyang ubiye. Last year, siyam yang aldo. 3 yang aldo ngayon uling itang November 8, mag-retreat na rin pari paruminggo. Kaya ba't kayo po, ma'am, hindi kami po mag-distribute envelopes. So, pasibayo, dala nyo rin listahan yung miyango biye. Ne? Kayo papakyabere tamburi yung mate. Itong listahan yung miyango biye, balang misa pwede yung dadalan. Ne? I-offer la reto, at yung tamang dito ka ritual na po pang pangadi para ka rin miyango biye. So, bilang kapagagan na kanito, ako pang pasalamat kay biye, kami biye karelo, at king panahon ang akayabe talo. Kay bating tauling Domingo na ning Banwa, kanyang November 20, mayayari ng pabanwang liturgical king Christ the King, ng solemnidad na ning Christ the King. Domingguya po ito. Kay bat December 5, 6, and 7 at lungaldo pamagmisa bilang kapagsadyan king solemnidad ning Immaculada Conception. Pati solemnidad niya po, kunin sabihan dapat may tabunan. Ne po. Kay bating 6:30 yung misa king December 8, fiesta, solemnidad na ng Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, BVM. Po. At in December, simbang bengi schedule, alas 7 bengi, manibat 15 hanggang 23. Itang Galingaldo, alas 4 yun. At oreta rin schedule, December 24, bengi, ang papang Pasko, yung Pasko Domingo yun. So itanggat panapon Pasko, alang misa. Itang Sabadong misa, bengi, cancel yan naman kabang simbang bengi. So itang New Year's Eve, makanya naman schedule, 8 p.m., New Year's Day, 8 a.m. Ating kami pong pag-distribute ngayon ng lagwa. Manimat pong November, may kamisa, kareng piyesta na ning Birhen Maria. Ay po. So, solemnidad niya, memorial niya, o optional memorial niya, uling yung patron tamo, yung Birhen de Lourdes. Tunggal mo po balang pamilya, mga kanitang bidinan na rin ang panggat panabo.
Manibat November, nano yung date kay November? Ano yung date kay November? Ken. November 21. So, yanunsyo kaya po kaya first week of November nung nano yung oras kitang at nano yung aldo itang misa para kay fiesta namin. Presentation yun Presentation of the Virgin Mary. Okay. Parehan po, pabanwaan ng fiesta solemnidad ng Virgen Maria. Miyaya liwang titulo, kaya belari kay katamong la Concordio, ang pupoy itang May 16, panyatang naning imahin na ng Virgen de Lourdes, kaya tikabetikan. So, sa likod siya po bang kanita bayluyo na rin ng kapiesta. I-post niya naman kay Facebook yan, ang papakaring ni aliwang group chats garing kay katamong ministries. Si Claude Bay po ngeni para king panalangin king Virgen Lourdes. Panalangin king Birhen Lourdes, itamuan po, makapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, alapamatula, karing maliligalig, lalo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang tepakit kaking groto karing Lourdes, kaya tunaming gewang suging santuario, iba't ka rin payabot mula ding kaya kang kasaupan at dakal mo dang masakit at kinayap karing karelang panamdaman kaladwad katawan. Inya lalapit kong ipnong kapanaligan banadwan ng pamaminatan mong indu o indong kalugod-lugod panikwanan mo sanang mipagkalugko kayadwanan anting kapasalamatan karing sawak mo panikwanan kong makitulad king kaya kang kabanalan banmisa na yaldo, makapakirake ko, kingke kang ligaya. Amen. Ipami at yung kabanwami sambanya yung lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo, ipamentuan yung lum mo kaya tisuli pantibanwa. Bapo Mariamit buwaking grasya ang ginong Diyos at tsukeka, doon kakaling sablang babay at manya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Ligaya king ipat, king anak at king banal na Espiritu. Langga, amen.
agtiliya kaya kayo. at kaya kan timuri. Bendisyonan na kayo ng Diyos. Mayo kayang tutuing ipati ka nakating Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari ne umeko king kapayapan.